Runmawi TV here to te chibarvek ule Vanlalchhuangi kaneya Chanchinthar ilaw ngai thlang u amasain Chanchin langsar Ralte. Mizoram State Sports Council Golden Jubilee Puala Mizoram State Boxing Championship sangni somni panga khel tura Sept District Boxing Association in Meitsi Boxer Pathum an tirte Mizoram Boxing Association Misba in Khelve an Phallonia Soizung Changa Mizoram State Sports Council MSSC in Misba chu in Soifia Turina Shatira an in Soifia Matsuan Mizoram State Boxing Championship sangni somni panga khelmek po titop turin atibok. Sa kormui tio ay tlanga Skywalk le durtlang le saltlang in Kara Roadway siam chungchanga MNF Legal Board in Tubuay an Telukal Zela Anti-Corruption Bureau SCB in Head na Thoktu Company VNEIP and Roadway and Resort Private Limited Delia an Ho tu Pakhat an Manto. Delhi Khotlang Lama Vasankanch Lunlai taka Ashram langsar taka ho tu chu meitse som pangatsuangin pong swala an pu awangin Atlantia. Super Typhoon Regasa Chuan Hong Kong Anwai Meka Philippines sa Taiwan na tlipuit le awangin misong pasari antito. Tuna Chanchin Kim Changsokin. Mizoram State Sports Council Golden Jubilee Puala Mizoram State Boxing Championship sangni somni panga kheltura Sept District Boxing Association in Meitsia Boxer Pathum an tirte Mizoram Boxing Association Misba in Khelve an Phallonia Soizung Changa Mizoram State Sports Council MSSC in Misba chu in Soifia tura shat in Soifia turina shatira an in Soifia Matsuan Mizoram State Boxing Championship sangni somni panga Mek po titop turin atibok. MSSC Golden Jubilee Puala State Boxing Championship hi lungleya khelme kania heta hian pokso thubuaya atwar tu meche boxer te chu misba in an khelve aphallonia soichung changa Child Welfare Committee Aizol District achanga sha tirna an don bo zuin misba chu in soifia turin an ti MSSC chuan an soya hein puna hi thudik lawani emo chanchataka wanga kheltir phallo anni emo ani po in soifia turin misba chu anti ani State Boxing Championship lungleya khelmek chungchanga hian nimin September ni somni pathum sang ni somni panga khan Sept District Boxing Association chu misbal hne na lung oilo na thu thlenin mi patmei chiat na lam hoya hleilen na twar tu an meche boxer pathum te chu misba in an khelve an lo rem ti lo ni in an soi mi patmei chiat na lam hoya hleilen na twar tu meche boxer pathum te in elna an tel phalsak an ni lo chungchanga hian Sept District Boxing Association chuan mi patmei chiat na lam hoya hleilen na twar tu boxer te thlawang holova an laka hleilen tu apu pokso thuboy nei mek boxing coach ti lalthleng le na thlawang hozoka misba chu anpu ani Sakor mu ito ay tlanga Skywalk le durtlang le chaltlang in Kara Roadway siam chungchanga MNF Legal Board in Tubuay an Telukal Zela Anti-Corruption Bureau SCB in He na Thoktu Company VNEIP and Roadway and Resorts Private Limited Delia an Ho tu Pakhat an Manto. SCB chuan tunhai khan sakor hui tuai tlanga Skywalk le durtlang le chaltlang in Kara Roadway siam thuboya he na thoktu company JVNEIP ho tu pakhat delia satis panthaya chu aizola ko chovin an mana aizol police station a shen zuyani a he thuboy hi anla chui zo lo ti SCB lam chuan soin manbel tur anom le omlo po anla soi theilo ani sakor hui tuai tlanga Skywalk le durtlang le chaltlang in Kara Roadway siam chungchanga hian MNF party a Vigilance Department le Legal Board chuan thilfel tok lawa omnia sha in November ni somni pani sang ni somni pakhat khan lok ayukta a anzwal kowa December ni sari sang ni somni pakhata Mizoram Sarkara Vigilance Department ta chui phalna deal ni in Vigilance Department chuan December ni som pasari sang ni somni pakhata chui phalna ti chhuakin December ni somni pani sang ni somni pakhata SCB in chui phalna chu andonga January sang ni somni pani achangin an chui chan ani Tourism Department in Tarlan danin Skywalk le Roadway project hi Swadis Darsan 1.0 nuaya project pani zinga anunungzok development of eco adventure circuit aizol ropui chip khopop durtlang chaltlang sakor hui tuaitlang muthi berotlang tuirial airfield muifang Mizoram under eco circuit team of Swadis Darsan nuaya na zasumnga le pani zinga miani a
ropeway big chu durtlang site noya component somparuk zinga pakhat ni in Skywalk chu sakor hmuitoi tlang site noya component sompako zinga pakhat ani thung ropeway le Skywalk big katana contractor in poisa andon to chu ropeway ya cheng noi sangkhat zathum sompasari point pariat bial le Skywalk ka cheng noi zathum le pani point pariat bial ani thu tourism department chuan an tar langa he project hi Mizoram SCB in achui me ka wangin file le bil zong po an kuta a omri thu le he project hi December sangni somni pathuma central sarkarin ati top to thu tourism department chuan an tar lang bok ani Mizoram State Project Monitoring Committee MSPMC annual report sangni somni pali changa sangni somni panga chu Chief Minister Pulaldo man vo in khan atlang zara Project Monitoring Committee te na tho to chin chu a chatok hle ni in a soi Chief Minister chuan Project Monitoring Committee chu Mizoram mipui ayo zo tak ni tura din ani thu soin member tam tak nei vek pol sang shwai tu ten thu khat vua a mason na tho an en dikho shim po ro puya di thu soya MSPMC rotna te rin chanin kaldan chazokin ankal nia soin MSPMC chu achangkai hle ni in a soi MSPMC annual report a hian sarkar kum sangni somni le pali changa sangni somni panga chunga Mizoram project somli le pasari antlo zinga somli le pani report tarlana ni a project kalai mek ni to lo manchang kailova da chol to district panga champhai scholarship mamit longtlai le sia ha Mizoram Polytechnic building antlo na report potel ani MSPMC annual report talang te hi social sector project pariat education sector project som health sector project pariat communication road and bridge project pasari veterinary sector project pakhat fisheries project pakhat sports project panga public health project le agriculture sector project pakhat vevete anni UDNPA Minister Puke Sap dengan Aizol Sustainable Urban Transport Project ASUTP Noya Temple Square le 5 kon in Karkong Baka Bongkon le Kulikon in Karkong Thom Chatura Ro Manasiam Mek ani thuasoi ASUTP Noya Temple Square le 5 kon in Karkong Thom Chatura Ro Manate soi ho na voina neya he thu hi UDNPA Minister chuan soya he project in atumber chu Aizol khopui alonom jok nan le traffic jam tizia omna tura kong saute mipuita na himle nuam jok tura food pet chale changkang jok siamte ani thua soibok Temple Square le 5 kon in Karkong Thom Chatura Ro Manate soi ho na hian ASUTP boipui tura sarkar in roi Mod McDonald Consultancy ayo tepo telin Temple Square le 5 kon in Karkong kilometers khat point pariat pasaria thui thom chatura an ro manate an soi ani Mod McDonald Consultancy in ro manna an siam zinga din tharveng kongpeng chuam zau Temple le 5 kon in kara ke kalna kong thom chat step somni pani omte thom chat parking zone le bus din na changtlung zo ka siam te ba ka retaining wall thom chat ngai te thom chat po atela soi ho na hian he kong in apal tlang veng chang tuikwal din thar dorpui veng thar le vaiva kon khotlang shwai tu te po telin an du dan le ngai dan te an soi ve bok ani Kolasip District Court chuan nimin khan me chanau pang kumsom pani mi khwai khem tu chu kumsom chung jail tang tu le poisa choi tu rena shem kumsak ni somni pathum August ni somni pasari khan Kolasip nu pakhat chuan afanu kumsom pani po latling chalo chulal pek liana kumsom ni pani Samuel afapa chumpui veng Kolasip chuan apong swalani ti in Kolasip Police Station a FIR theluta hetu boy hi Kolasip Police te chuan chui chiangin poi khoi tulal pek liana chuan man ngala alaka hian meche kumtling lo pong swal thu boy chu Pokso Act Section 6 le IPC Section 376 AB mangin thu boy an siam sak ani police ten hetu boy an chui chian nalama an mu chwa danin kumsang ni somni pathum August ni somni pasari thimhlima khan poi khoi tu hi hetlei rol te chena ina lutin an bedroom at lei rol hi anor lut luya chuta chuan athwam hnu te phel sakin anu te le ser te khoi saka hetlei rol hi lawa wanga au beng cheng tur chu chemte mangin avo betlata midang chanpui tu au thelovin siamani poi khoi tu hian zu arui ba ka ganja azuti shat chwa ani hethil thlenlai vela
an thom lo she pha an chen omte anin rol na azara hetlei rol hi poi khoi tu hian a khoi cheman lo hlawa he thu boy hi court chuan vo in khan rails of in judgment and order chu Colossi fast track court judge puar vanlal e na chuan puang chhuakin poi khoi tu lalpek lena chu hurswal na lam hoya tlei rol alo khwai khema wangin kumsom chung jail tang turin a shema tin chemte manga avobe awangin IPC section zanga le paruk nuaya kumnga chung jail tang turin atia heba ka hian tlei rol taksa timwal phozonga a phel ro awangin kumthum chung jail tang turin atibok poi khoi tu hi cheng singkhat sanga choi tel turati ania jail tan hun turbi thlia hi in cher chhuan lovin avain akal rwal don ani Nimin Khan Zo Khothar Bull World Bank Road da Champaya Excise and Narcotics Department le Zo Khothar Assam Rifles Strang Ralte Joint Operation Anaya Heroin KG Khat Point Pathum Pasari Sabun Bom Zasom Niada Anman Nimin Khan Zo Khothar Bull World Bank Road da Champaya Excise and Narcotics Department le Zo Khothar Assam Rifles Strang Ralte Joint Operation Anaya Heroin KG Khat Point Pathum Pasari Sabun Bom Zasom Niada Anmana Hemi case in Nam Noi Niangai Mi Pathum Malsom Kimi Kumsom Ni Pali Zotlang Zarzo Sanga Kumsom Ni Pathum Zotlang Joseph Lalmon Sanga Kumsom Ni Panga Zotlang Nia in Chalte Chu Manhal Ani Rilawa Wanga Mantehi The Narcotics, Drugs and Psychotropics Substances Act 85 Dan Tlo Chanin to Boys Yam Sakania District and Session Court Champaya Shwai Ngal Ani Khozola kumin January changa July thlachunga rilho mante Nimin Khan Borsa Puke Vanlalchhuangi le SP PUF lalbiak Zava Hovin Halral ani Hemi hun chung hian case paruk zialuni in mi pasari man ania rihlo an man te hi heroin methamphetamine le kanza te ania rihlo haral zong hlutzong hi chengnwai somruk pali singthum sangruk zaruk somnga le panga ani borsa puke Vanlalchhuangi chuan Khozol district chunga rihlo hetizat man ani hi alungchhiat thlak ani atia sumthiang hlim zok lalut tura rilru le taksa hrisel nei poimo zia soin rihlo zwar tu te le amang tu te po in Ansim ngei adu thua soya police le excise te in pek na le thorim na alom hle thu soin hun lo lakal zel tura po hei aya na sa a chanla a theitop chwa le zel turin a sombok ani Alzheimer and Related Disorders Society of India ARDSI Mizoram chapter board say World Alzheimer's Day sangni somni panga chu aizol chan mariwai me hola Nimin Khan man ania he hun hi Health and Family Welfare Minister Pilalrin Puyin ahman pui Pilalrin Pui chuan Niti Ayok le ARDSI ten Alzheimer veite en kolna konga an tho ho thu le Mizoram Sarkarin articles ani somsari panga sub number 1 noya Alzheimer's home asakmek thu asoyani ARDSI Mizoram chapter hian phungbom somin Alzheimer natna soi ho na le natna ve en kol tu te zirna seminar le workshop te an mangchina Mizoram hun shanga MOP YMA le ko shan tenen Alzheimer natna veite chinchia le tlo chhuana an thoka an thi in anral bok china social media mangin Mizoram puma hena na veite chungkwa te in sha ton le enjoy omna an buat sai bok ani BJP MLA Puke Shangmoan Sarkar lai puin GST asyam chatawanga thilman tlom to turle railway service awanga bungraphur man aleta atlak niam don awangin Mizoramin malsom na thuani adung ati He thu hi nimina aizol press tlapa GST chungchanga thuthar theder tu te akom na soin Puke Shangmo chuan Prime Minister Narendra Modi an kumin Independence Day a mi puinol pui nitin mamo leile shalna har satna an to chin tizang khai tura malak na poimo tak GST Next Generation Reform kalpui ani tur thu alo puan to bo zuin nimin September ni somni pani achang khan rampuma ataka manchan ani chu lom umati thu soya GST rate ti niamin atumlian ber chu mi puinol pui ban phak le man zo ka leithei tura thil man siam chatania sumdong ten aman anti niam ngei turani ti soin nimina changin GST rate ti niam na bungrwa le thil zwar te zinga aman ti niam lo report lu to chuan dan angin action lak thei ani to atia GST rate ti niam ma a bungro lak to te po rate thar anga kalpui to turania mi puinol puite chuan andikna chanvawan shat achu hle ti asoyani Puke Shangmo chuan GST 2.0 achanga mi puiten hlok na andon zinga nitin mamoa nasatakin chhia
atla niama cancer tiamin na nakhir tak enkol na damdoi chen khata tax pay ka ngai to don lova hei hian mi re theile har sa jok te apui na sa don hle atia tractor le na man ro sang man sang taka tlaniam chuan lo nei tu te phurit tam tak achok theiba ka lo nei tu te ati phuranga thlai thar chua po apun ngei a rin thu soin tax tlaniam chuan sumdong tele age of zwar tu te chu na satakin an sumdon na ati chang theido ni in asoya central sarkar zara mizoram chuan shat reng to tur malsom na thua ni adonga chungte chu GST siam chatawanga thilman tlom to turle railway service abik takin cargo service awangin bungro phurman aleta atlahniam turte ani atibok National Integrated Forum of Artists and Activists ni Fat Swan Kumin Hian NGO an ni anga ramle mi puirong an bol kumsom ni le pangana Silver Jubilee lom na hun Delhi le Karnal Haryana a lom na hunan manga hehuna hian India ram chalai midang ta na thok tu te state sang le district tina changa an thlan chwa te choimoina hun an manga mizo chalai som pani in choimoina an dongbok Hehuna choi moi tur hian Mizoram changin mi som pariat thlan chuania State Award hi Tlangwal Emmanuel Thang Rosanga zo inspiration le Nula baby lal tlan hlui North Vanlalchhuangi ten andonga district changa thlan chua Young Community Champion Award chu heng mi te hian andong ngurzam liana fan ai siaha S Biakramoi siaha Gilbert Rentlei lunglei Lalmuan pui pachuaw lunglei Elvis Lalthang Zwala Longtlai, CK Lalshiliana Mamit, Laltharzeli Mamit, Vanlalchhuangi Chiatlang, T Lalramhaka Saitwal H Lomthanga Khozol, NIF AA hi kumsang niya Pritpal Singh Panuin, Karnal, Haryana Adini in India Rampuma, Aninzar Para Khotlang Tana Natho Culture Promote, Arts Choisan Konga Te, Na Antoka Social Work Huanga, Guinness World Record hi organization hian voiruk asiam to ani NIF AA Silver Jubilee le Award semna hi Mizoram changin mi pakwa in an sima Bharat Mandapam Delhi le Golden Moments Hall Karnal Haryana te hun hi manni in Harvinder Kalyan Haryana Legislative Assembly Speaker Chief Khera Motivational Speaker le author lar Dharam Gokul President Mauritius Baka Hindu philosopher le puithiam lar Gita Manishi Swami Gayanand ten anman puyani MNF chala in Ministry of Tribal Affairs in Mizoram Sarkar na July ni sari sang ni somni panga khanjir laite tribal scholarship tur cheng vaibel se somnga noi somli pani sing rale sang khat aron peto chungin tun thleng in zir laite hena ala thleng lo ni in an soi MNF Chalai Swat and Vice President Pulal Nunmoya Pau tu Hova Thuthar Theder tu te komin he thu hi voin khan an soya Mizoram zirlai ten an ngalel tribal scholarship chu kumsang ni somni pathuma dong kim lovin kumsang ni somni pali changa sang ni somni panga a an dong mi lo ni in an soya zirlai ten an chanvo scholarship huna an don theilo chan Ministry of Tribal Affairs le Finance Ministry Noya Department of Economic Affairs te an chui nuwa Mizoram Sarkarin scholarship scheme chu achangtu department po ron lova SNA sparsh model azialu on board wangani ti an mutsuak na in MNF Chalai Chuan an soi MNF Chalai Chuan man mo takle a scheme enkol tu Mizoram Scholarship Board po ron lova aruk arala he scheme SNA sparsh model system azialu ani chan hi sakski loan puk tamdu wangani ti po phadro lovin chiang ni in kan shia antia sarkar chu alo ti diklawa mo la a zirlai scholarship pethwai tura ti felngai ti felrang turin an phut ani kumsang ni somni pathuma ZPM in sarkar na an chan changin tun thlengin zirlai ten scholarship andong mumal theitalo nia soin MNF Chalai Chuan record ta alandanin kumsang ni somni pathuma changa sang ni somni pali session zirlai changthum zakwale somrat le pakhatin scholarship anladong kimlova kumkalta sang ni somni pali changa sang ni somni panga session post matric zirlai sengni sangriat zali le somngale pakwale pre matric zirlai sangriat zasari somrat pariat ten scholarship anladong mia lo antia hei ZPM sarkarin zirlai te angai sak tok lo wang le sarkar sum en koldan an thiam tok lo wang ani antibok MNF Chalai Vice President Pulal Nunmoya Pau tu chuan Central Sarkarin sum aron sanction fekto ZPM sarkar ti diklo awanga zirlai te hna pek thei
alani lo chungchang chu MNF Chalain Mizoram Scholarship Board Finance Department Mizoram le Central Sarkar Ministry of Tribal Affairs a te kan zui meka Mizoram Sarkar po zirlai tilaka thupa choi tur le anthiam anga zirlai te scholarship Central Sarkara kirle to chu alo chwa le thwai na tura janlave turin kan phut ani atibok Longlai West MLA Pusingun Lian Sungan Tunlai Hian Mizoram Autonomous District Council din mun Herdang lam tu malak na aom ti soin Autonomous District Council te chu tiliana thunei na sangjok pek ain tuna adin mun hi sorzima teitet shet tuma malakani ati Tugin Khan Thingka Waile Information House a honna he thu hi soin Pusingun Lian Sunga chuan hetiang zela Autonomous District Council din mun teitet ani chuan Ralte a nam anga thunei na le rorel da shan nei te hian ralhun an nei mai a hlo om ati a District Council Sarkar politician le mipuiten Autonomous District Council hutna shethara din hun sang jok alwa theinan du sakla ka in herrem achula ni ati Pusingun Lian Sunga chuan lai fa te chu namtlem te ani awangin rihlo manga ti chat tham ani lo ti soin rihlo zwar tu te chu lai ram din hun clear chungin lai rama rihlo zwar lo tu rina cha a rihlo chu theitop chu a do ngat achul thu soin helam hoya waile malak na fak om ati thu soi MNF Party in Manipur Mizo National Front Integration Movement MNF IMT Mingpua September ni som panga sangni somni panga apol din le atuk September ni som paruk sangni somni panga a he polin Mizoram ne na insom emo Union Territory om emo base seya an malak na an puanzar chu MNF General Headquarters in Ashat Puilauti Tutswa siamin antar langa Paul Mingatana MNF anlo manve chungchanga po MNF General Headquarters nen insom na anelo ti antar langbok MNF IM in Manipur zofa te in pum khat na konga har sat na an to chungchang le hemi konga in pum khat le zwal na tura malak an tum na chungchanga po in ronton na le in biak po na engma an nei lo ni in MNF General Headquarters chuan an soya Manipura Polding Thar MNF IM le MNF Party chuan in kungkai na an nei lo ti MNF Party member zong te po an in shia tirti an soi MNF Party chuan Mizo mipuite shia tan Manipura MNF IM le Mizo National Front General Headquarters Aizol Mizoram hi inzom na engma a omlo ti kan puang zarani anti ani Longtlai District atlom ngai Paul Lianber Yang Lai Association Day voice nga le pakhat na chunimin khan Longtlai District mipuiten hlim takin an mang Central YLA President Puef Lalro Thanga Chuan mun shanga YLA member te chibai bukin du sakna hlana YLA chu mangangle chumchia re thele chan hai ten anbel ngam ani ti soin ramle nam thatnan theitop an chwa reng ani ati a rihlo do ko nga po tha thlovin YLA kumpuan rihlo do ti chu chaktakin bo zuyani atibok YLA Day hi branch shang te chuan cha anti angin an manga wantlang ta na thil thati nan te mangin an huam chunga then fai ngai lai ti fai an thok chhuaka in fiam na le in fui tharnan te in ti hlimnan ten an mangani tundin huna YLA sub headquarters som branch zasom ni le pakhat omin members sing thumvel anum me kani Home Minister Puke Sap dangale Excise and Narcotics Minister Pulalhing Lova Martin Tukin Khan Vivacon Police Station Tloin Police te fui tharnale mason na tura machop chen khatte an soye Home Minister UDNP Minister ni Bok Puke Sap dangat chuan Mizoram hun shanga police infrastructure tlabal to chu UDNP department te changa thom chatura malak me kani thua soya police station a tlulut to chin chu chanpui ngai tak an ni chin ti soin an mamo na zona theitop chopui chin turin police te chu acha a an ha zia an chat pui thu po soin an bial chunga khotlang shwai tu te le mi pui tho pui thiam turin acha bok Excise Minister as always to bial to MLA ni Bok Pulal Hing Lova Marpo in Excise Department Vivacon Siam Chapol VSP le Police Trangkopin Vivacon na zule rihlo umbo be pui an thak thule veng chunga ngolvei ria khom chin te po no dar chin ani thua soya Vivacon khutlang then fai konga malak na a police in theitop an chwa pui chin chu lom om ati thu asoi ani Nakum sangni somni paruka Aizol Municipal Corporation IMC in Thanna Mantur Electoral roll enon me ka voin khan draft electoral roll tlang zarania vote nei zong noi ni sing thum le sangli zaruk anni
IMC draft electoral roll atanga alandanin IMC in thanlo tura vote nei zongzong mi nuai ni singthum sangli le zarukzinga nuai khatsang riat le zaruk somli le pakwa chumi pani in meichia nuai khatsing ni sanga le zakwa somnga le pakhat ania IMC a polling station omzongzong za jani somnga le pakwa ani ward number 18 na voters tamberin singkhatsang riat zasari somsari pakwa an oma ward number 2 in 13 voters singkhatsang rukzali somnga le pali an oma ward number 82 voters lemna perni in voters sangsari zaruk somkwa le pariat anom naktuk September ni somni panga sang ni somni panga achanga October ni somni panga sang ni somni panga thlengin siam chadu nei le ming paile thunthar tur nei te tan dil na hun hon anianga dil na lu te su October ni somni panga sang ni somni panga achanga November ni somni panga sang ni somni panga inkar chungin endikani ang January ni sari sang ni somni paruka January ni sari sang ni somni paruka IMC final electoral roll tar chwa tura roman ani Mizoram Polam Chanchin ilongai thak chunzomang Delhi khotlang lama vasan kanch lunlai taka ashram langsar taka ho tu chu meicha sompanga chuangin pong swala an pu awangin atlan chia Delhi ashram ma Hindu pui thiam Chaitanya Saraswati chu staff te puina in meichia te pong swala pu ania meichia somthum le pani zinga sompasari chuan chongkam moi lo tak tak WhatsApp le text message moi lo tak tak te chubaka apu tu te hian andu lo chungin an taksa akhoi sangni in an soyani Sri Sringeri Met Administration chuan Swami Chaitanya Saraswati chu doctor anina achangin abana police te pu in India ramachanga atlanchiat lo na turin lockout notice anti chuak bok hei hi Chaitanya Saraswati ama Swami Parthasarathi tiasha chin chu criminal charge pu ani voi khatna anilawa kumsang ni le bakwa khan defense colonia bumda le pong swal thubwai siamania kumsang ni somparu khan vasan kancha meiche pakhatin pong swal thubwai the lutbok police te soidanin Chaitanya Saraswati hi Odisha achanga lo piang ania kumsom pani chungzet chu ashrama hian akhosato ani operator le caretaker na po athok veve ani inquiry nei chung hian zirlai meiche somthum le pani thusoi record ania chungzinga sompasari chuan chongkam moi lo tak tak WhatsApp le message moi lo tak tak pa ka andu lo zongin an taksa khoi ni in an soi ani meiche pakhat chuan Chaitanya Sharawas hian blackmailin avoni in a soya meiche faculty le administrator pathum te chu athural puini na soibok police te chuan meiche pathum te hi thuan zot fi America he thu boya hian an sanvo kim chang chu swami man ani huna alangdon chau ti an soi police te chuan a omna an shat nun na ber agra thlenga zon chhuwa ni ma se a omna hun a thak danglam reng ti an soya a mobile phone po a mangtlem lebok Delhi police te hian swami hi zon chhuwa tumin Bihar Haryana Uttar Pradesh Rajasthan le Uttarakhand te bepuyan thak me kani Assamese zai thiam Zubim Garg chu Guwahati ya state choi moina fam kim le 21 gan salute nen halral ani September ni sompaku a Singapore tuitla kumsomnga le panni mi Zubim Garg karwang hi athi na a full play omlo nan arwang hi avoi ni na atan autopsy nei ani nuwa halral ani ti Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma chuan asoi ruang halna hian mipuin ahlalar ber pakhat mayabini ansa a Garg hi Assam culture icon ania kumsomthum le pathum chung zet a kerera chongshang shang somli chuang mangin hla asachin kumsang ni le paruka film gangster changa a Hindi la hit ya ali chu rampum hwapin alar hle a asama hian athi nuwa ni thum chung sun na nei ania politician le musician lar tak tak te chuan anrem chan na mun shang shanga changin fans te anzoma Guwahati a hian hela phwa tu hi za na hnung ber hlan turin an kalani Prime Minister Narendra Modi chuan ma inger khi exa remoi lama mitho lok tak ani awangin shat reng ani tur thu lo soi to ani Garg hian kumsom pakomi lek ani lai college akalain a career achana kumsang khazakwa somkwa le pahnia a music album masaber anamika ati chwa chuan dinmun sang a thlen chho tirta ani arun invert chawun lai hi asama in lakshan du pol helte awanga tharum thona hun lai nen a in mil hle a mangai na beseina le beidon na chungchanga a hlathuril le moi tak tak te a hlathluk moi tak tak te chuan chutiang angbo ro ka chuan ril ru le ngai to na thiang hlim tak nam mangai na thlengin
arun keng telani kumsang ni thleng khan garkhian Assamese movie To Me More Matho More manga acting le directional debut ani khan alarna tizwal le a amel chu billboard lian tak taka tarlan ani fawa ahlate chu bazar le ba sa de college event le mi puipun khom na te po ti rik munber ani bok Assam chalizing a fashion icon ania amit ler na le a in cheidan danglam tak mangin in cheina aya poimo zok chu kan ril ruani ti aput tira a in cheina chungchang soihian chuan sunglass trendy tak tak le rib jeans te po kan soilang tel theyang garkhi bihu kumtin April thalai holvela Assam Culture Festival man chin lai khan artist duber ani bok tlaka chung chu state chung mun sang sanga live concert ta hla sa in afangkwal china mi sang tam tak antel chin music pia lama garkhi politician party ne na inzom ngai lo ma se Assam ta na thei to pa chwa china wangin sha thlo takani bok Assam in lakshan du polte tharum tho na chu adem fawa vau adong chung po in asoi sel fo thawani kumsang ni som pakwa khan Pakistan Bangladesh le Afghanistan na changa muslim ni lo sa khotlem zok te ne na citizenship pek theina tur citizenship dan thar do dal na konga mi puite hui khom na konga mun poimo tak achangani kumsang ni somni pali khan garkhen gauhati mi puite nen Himanta Biswa Sharma kai shwai sarkarin flyover thar siamna atana thing atana wangin lungoi lo na anlan tirani kumsang ni somnia covid chilen lai khan garkhian a apartment su isolation center atana man turin sarkar ne na ahlana kumsom tam tak chung chu Assam rampuma khopuile khoshang shangami te chuan gark nen achangin damdoilam enkolna school admission college admission inne na mithi vuina le thil dang dangatan sumlama chanpuina andong ti ansoi kumsang ni sompariata regional TV channelin ankomna garkhian Assam khopuile district shangshanga fan club 10 heng thil te hi anti theidan tur asoyani tuna chuan fans club vekhian mi puipung khoman enkola athana achoi moina hun anbuat sai bokani zai thiam lar zubim karkarwang hinimin khan gauhati changa kilometer somni vela hla kamarkuchi khwa state choi moina fam kimnen halralani arwang hi pangpara chei ambulance sa Arjun Bogeshwar Barwa Sports Complex achangin lakani a nini kalta chung khan ama ngai sang tu te milar le du sakna hlan tu mi makta doi tam takan pungkhoma singer wang hi Assamese namdan anga gamasa khu glass kuang lum chunga da ania apa kumsomrat le pangami anupui garima shaikia le chungko member dang te poin anzuyani ama ngai sang tu sangtam takin anzuya pari an halma in avoi khana tan slogan antia ahlate an sabok tradition zom chungin zubim garkhi afarnu palmi borthakur chuan ahala mipui pungkho min lungai na le zana lantirin aming an awani Turkey President Recep Tayyip Erdogan chuan tholeni khan New York United Nations General Assembly UNGA thua soina Israel chu Gaza nam tichimit tu ti in apu thalak pholangin poisoi lote anthia Gaza hian indona aumlo ti soin ramlak tumna le twal thana mai ani thua soibok Gaza hian inti chimitna alom chunsom zela hemhuna kanin mukhom lai po hian poisoi lote anthime kani ti in Erdogan chuan soi Gaza hian atu veve chungchang kan soi theilo achanchu Gaza hian ale lama sipai pa ngai tonlai berbera thuam thina thlen theiral thuam nei anoma ale lama chuan civil mi miswal lo no pangswal na nei lo anombok hei hi firfiak te do na ani lo hei hi sumdon na ramdanga inthon chhuana inti chimitna aniati Erdogan chuan West Bank ka Israel thilti chu asoi sela Hamas in thunei na achan lo na hmuna asoya Syria Iran Yemen le Lebanon beina chu adem thua soibok ton thlatir lama Israel in Qatar abeidan po asoi sel boka Hamas try to telaka beipui thak ma se antibo zolo Prime Minister Benjamin Netanyahu hian remna siamemo mi man te chwa emochu adulo ti achiang hlea Israel chenom ram te chawni lovin Middle East ram zong te chu Israel sarkarin ngai to na film lo taka avo nuaya anom vekani atia Israel thilti hian indo pui pani na nuwa hlutna lo chuak te ati chle ti asoibok nunna ti chiat na ani ti khovel shanga mishing digna chanvo da bo tua Israel chu amo pu zuibok Super Typhoon Regasa chuan Hong Kong anwai meka Philippines sa Taiwan na thlipui tle awangin mi som pasari anthito
Super Typhoon Regasa hi China Ramazan in hian a thlengdo nia soyania hemi ma hian Hong Kong le China khuthlang lam hun chen khachu thlipuina tak le ro na sa tak le awangin China thu nei tu te chuan khopui soma school le sumdo na mun te kharna tur thu pek ati chuak to a hewang hian Hong Kong le China khuthlang lam hun chen khachu high alert ta anum to ani kumin chunga khove le tropical cyclone chakber Regasa chu Hong Kong weather service in Tarlandanin South China Sea chim lampana akal line darkar khata kilometer za somgwale panga zeta chakin thli hi atle ani nizan khan tuipui lian tak tak chuan khopui tuipui kam chu aron nuai to a heng fa train residential district a hian meter nga vel zeta sang thlipuin dai dan na bang chu anuayani Hong Kong Observatory chuan an warning signal sang ber T10 chu twal chung hun anga jingdar ni le minute somli khan ati chhuaka thlipui hian an hnai ber ani awangin hun engemaw chen man ani tur thu avau khan forecaster te chuan thlipui hlawm tak atle tur thu an soya mun chen kata chuan tui level chu apa ngai aya meter li atanga meter nga asangin asang theido ni in an soi official te chuan Regasa hian kumsang ni som pasari le sang ni som pariata super typhoon rap thak tak tak te ain anasama theiti in avokhana khamichum khan mi maktadwai zatam tak chuan anin le lo an chan ani scientist te chuan bogruak in thak danglam wanga tuifin riat lum chhozel hian hebiala thlipui chakjok le ti che thei jok a thlen ni in an soi kumin chunga tropical cyclone chakber typhoon Regasa hian Taiwan le Hong Kong a chiat na nasata ka thlena tuna chuan China khuthlang lam apan mekani thlipui awang hian Taiwan a mi sompali in nun na an chan to a mi za somni pakwa chu chin shiat lawin an bo mek ani khati zo kha Chanchinthar kan puan thei te chu ani e